ya uhoro tondu ndingikenda kumioya kwa igana ati GDP growth ituri it is standing at 5.4%. Riu umuthi ni ndona akihota ku blend economics na kindu gigwitwo politics tondu icio ingiri ciraturaga cie political pronouncements political statements ukamuona iguru ria ngari no riu ni ndona mundu urasubarap urahota kuona atiriri kando na kuhura siasa cia UDA cia shareholder na non shareholder ri haha twina bururi na no nginya ukure tondu he maundu njitaga pastels he maundu political he maundu economic he maundu socio cultural he maundu technological na he maundu legal icio ni factors na maundu ecological na maundu macio mothe ungimarora ri ni mara come into play. Politics ri ni irathakwo ni senate na andu megwitwo parliament magistrate. Economics ri ni ithakwo ni treasury na ministry yo undu ugwitwo ecological ri ni uguo arari 28 kuria Dubai uhoro wa riera ritu socio na awaririria na ni kurakigeire na no ni tugakiaria icio ingi uhoro wa carbon credit ni rarehire thina muno na fossil fuel tondu tuthie tuleketie so na socio cultural wega kirugamirirwo ni executive legal ri na technological ri nicio akiaririria ugatiriri ndaheana personal commitment yakwa ati ni go support judiciary maundu technological ri nimo macio twauga maundu ma digitization na ngenia muno tondu ni ugatiriri kila ward thiini wa bururi uyu ri ni ko make sure ni atwika an ICT hub kiria taneka ri no timelines tondu naguo undu wothe tondu ni watwira atiriri ati akoragwo akimake smart decisions. Smart means specific, measurable, attainable, time bound, okay, and realistic. Nicio twitaga smart niguo tungi project maundu maya mothe aria thiini wa speech yake ri tumamekire framework ini ya smart ri are they smart ni afail gutuhe time limit ati within a year scorecard yanyu ri mukarora nigakorwo na ICT hub thiini wa matura mothe ameta 4,000 na kindu ward cia bururi uyu ni tugakorwo twikite connectivity thiini wa matura mothe atuhe time frame tondu naguo undu utari time frame ri ni timu undu attainable ni wa tene na tene riu gwiciria ni undu wa itha ni tukwamba gutigira ndenda ndikuhe second 20 muheshimiwa 20 seconds uge uhoro. Thegio muno bwana Ngunjiri na nindakena muno ni undu wa Kameme TV na inyue njui ni mugucenjia bururi uyu tutithiete wega no bururi ni witu na no nginya turuire nie nguga Ngai amwike wega na hindi ciothe tuona kahinda ga kuelimisha wananchi aya ri rekei tumahe uhoro without fear of favor or contradiction. Thegio muno tukurekereria oro hau uguo na ni ngatho muno na wagicoka kuria county ya Naikuru umageithie muno na tugakiuga ni ngatho muno ni undu waku mwiroreri wa Kameme TV ni undu wa gutwarana hamwe na ithwe yuma umemerekia wa imwe kwa imwe tukirumanira na igongona ria gukungwira miaka 60 kuma riria bururi wegwatire wiyathi na tukauga ni ngatho muno kuri andiki aitwa mohoro aria mauma kuria kiharo-ini kia Uhuru Gardens ona thiini wa county citiganite ni njui kuma na magongona na andiki aitwa mohoro ni magitinda kuu ona aria tukiuma oro guku aria magugithondeka mitambo na andu aria angi othe aria mateithiriria tabarire na gukinyanira tukauga ni ngatho muno ritwa riakwa ni Kimani wa Ngunjiri gia na meraho miega ni tugukorwo tugikunengereria report icio na njira nyandanduku na njira thathaule thiini wa mohoro maitu ma mohoro matura-ini na mutamburuko wa mohoro gia na meraho miega. Kameme TV, muthegi wa ruriri.